tuwa na siyong tigin, Trescal, may din lom si man nga. Tuwa. Paing ko. Tuwa. Let's forget. Guna, kulang man lap. Na we combine, wana pel na kay wine, kaksakin kat, ke mo lash, kay siye, na we ba matlash Kosrae nga. Na kay wine kaksakin kat. Na, matlash, if yung taga, we kat ke, Lutu siya nga, paing kom siya lo man, kat place you, na kadang siya kung min, like, share ba. Wana pel na kay wa, kada, usiya luka oana halalal kapag siya kadin like share nakatfaf to na kay procurement cash lao tigin tres kala to kakulkat cash pro. Now with that being said, tigin ngan we kumakala shape pa ko na nalify tuwa kulang man lap tuwa na show may show lo man pa. Tuwa. Mo mela siya galeria. Auburn. Okay. Auburn area. Auburn area. Wait na Yorkshire na financing bangan. Kulo malap siya kulo malap wana ngan mo kum like ye pe. Kal wana siya ralangan likiyac pacl in fact tu wana sin mat mas nagawa ko siya like ye pe. Na naman share ye pe pinko. Nakating pel na digin tigun na unso kungan kada taka na kay program ni cash la. Na alawo. So tamtal jipe wias pangan. Kenya sala kaksakin kat ke mo wolacna kat sifil daga in long gas matalal ke tutu inge tu wana wiowos matiti met nagayo. Well, Kenya kumulang malap pe. God bless you, Shaloman. Steady ban. Kumli Ngaliye. Akan siya. Magkagalan skill lang akan. Siya. Pangalong. Aw. Kulo Kenya. Kulo. Kulo pet. Kulo malap. Kulo kaksakin kat kaya man. Kada pagpaviti. Kami chulong man.
Still we ban ama waglen mit Engan transition Kulo malap. level lang. Kaya nga we ko min nakalin mit lash nga. Unta kral tamlay wiyash nga. Piche tolay na. Paing kum tamlay. Nata sono de kuam siya pala. La minister siya tamlay langan. Tuwa na siya. Nain siya kulo ke siya lain sa siya. Makat kay wa maulsyun. Kulo malap tamlay. Tamdal kime cheluk tagay kuam me paingkom tuwa penasyon. Tamdal talpe wo Becker Finance Central Texas tuwa penasyon was nagawa atia tuwing kaksakan ke arulan mwet faka ke lain sache akketeyac was kulo malap. Tamdal klanta Edwin tuwa kulo na sinkat ke molbo kulo malap klanta. Metigi ba na alfresh na meta nam naskan buigom shepe lani lisi magayna tuwa kulo malap. Chayan RC Glafa, praise the Lord. Tuwa na siyong del. Kulo malap na siyong. No storm is too big when you have faith in God. No storm is so big is too big when you have faith in God. Kulo malap. Chayan RC Glafa, kulo malap kaya masingan. Blanche Inri, kulo kaksakin monlars, kachivil pepain, mol flot na galutu. Kulo tamdahil.
Elas finan Honolulu, Kulo Malab, nakataga tural klenta, inge na tigin mekil tolenne. Tuwa Kulo ke aru, in fact, kekas in mol, nasyaskaywa. Tigin langan, tamdal bed finan Alabama, latu wolacna, sivil pain kom del tigin ala minister, kat metlan rumo ke latu sa siya, Kulo kaksakin langkalang lal na sheers, el civil filia mo lar, likiyac na ke shilin sa siya. Ebituste. Kulo malap tamdal bed, kenye kulo malap, kaksakin gat ke mo wolars, kat civil teka in long gas metal. Kat kulo malap ke aslan matlagay wakat kulo malap ke kus is pelos in likiyac kamen na ke kat alya taga akollah na ke kuno kon na ke mante tustains taga akketeyac ke me ipala pluma tikin likiyac kaya wiksha pakat mutawaek nge machimet taga likiyac pangen akketeyac na ke Sunday school na inge na kuno kon na pai taga nge tay no na pel na kayo metiga da sumnal tigi na nga silan taga fakla shika siya na kayo met na kayo Tuku yang na da sumna ke onin ikesla wiproy tigin pinas kasilu room ke pelchinga namnas kata usut pel na room amo ko mute tigin di mic tuman Uy, kaya na. kal pangang Well, no. along yan aw Stuck look. wala meeting And we come in fashion fine with church. Nasipe young Well, strong lap. praise the Lord tour from Honolulu kulo malap long last pa na silba Georgie kulo malap kal pangan Malap, classmate lang pa. Baba Georgie. Wow. Well, Malap. yeah. One more long course. Ngan we come in akilin mitlaskan kay wa kaksakin kat anaki lemsteli panel oya kakinewos alen nakat me insengan sa akin tagalosan ngan pain ko was kaksakin kat module na inge kate akollah fast na met pe pange nakimalutut ma kat kaya nga ke pray kanin taka katin kan sisin cheke kulang wala belang flock in the room. Well, we got going in Gesla, nakata sumnal tikin triskal nagproy. Well, kilong lap sivil kalmuni Srui kaksaklash ke wala nalan gat ka chibet ka ke ditu senge ka eka en kumashwayan time zone loman wana ka kalimia ka tatagan tikin triskal ni gesta ke shiproy. Lo ke aslan mat na ke God bless you, your family. Tikin triskal? Well, na kalami loman lemstelipan naknas nga danjing pray gas na posrek takos nanak mo na spray pe cash kay wakian makusaswayan we pressing issue smash ayok ginagawa na KahsInKol lash kato ni pray kachvid na kaksakin kom kat papat marsing shaw ke sil tu sa siya
Kung silpa akollah mullas na ki silen sa asya makat silpa na liwala na alom. Kat pray ke siya ulasya, kat pray ke dalik natas na kaywa, kat pray ke metlasya. Kaslo malanak kayikat, da yen na kaywa ma duo tolo to ganiwe, kumawayepe asin maslo. Eki asana sesh astar ke belsinge, kat buuyak ke persen kaksaklas na siyum, inakalin kum ke wolacna lom lang silom na sesh kum sa pama wen kulo siya fanan dumin da kami siya cashmate. Inge kum siya na sesh option siya. Kat na kayo malalalfungi. Very weird mode. Kat kulo malap na siyum kat papa. Kimo lasha siya na siya oklena. Kat pray peke metlash mafastigi kat. Mamdul ke belsinge kake pelftoro somla. Kat pray ke siya ulash na kayo. Maptatyang na ke But siya oklena lash mafastigi kat. Kuminanaknas continue to bless us. Continue to take care of us. Mayen yurum mga fan na kanak fon ye katle kain da kain ak fon ye la foiche masikyak ke oye magat tachang na ke gasto mak kalim yula elos na kewa ma lalal fungi mudulle FM ta kakyak ta kasyak lagi kelyakla at lalal fungi yana ki kum samasta ki sitestoni ka akos fasingal dolun giskala algos scripture lom akalim yak kayekat Papakalangat pray peki metlash mamtaki physical ailment la manasline mano. La elos mtaki wheelchair. Elos ashkin lomono emergency room. Ka fin nege iwen lomono. Ka chetuin pray ke elos wipemet ma finim ta siya pulangal ngalan mano manaslan mano. Kat ngsheshum kat papatamash nanak manas. Saplak migalye manos. Inoena ki magat lut kinge kaslom. Finnege siemet kun makumrek makunus nga klom. Kalom ke wen natum. Inakayla ke fokfrarer. Ka finne siematayan siya. Shine siya. Chetui. Inkain akmasiyel. Tukun alkalde plan nuknuklan wen natum. Elkayla. Maush nga ginge akkalim yunasish. Kadin naknas. Wetok lew inakalin win kolom. Kat siyaksiyum nanak manas baba. Kashikat. Mayin kat findakle mas. Ewangan sanan mwet akfashi tokshayalom finan. Bensinge. Kafin felo. Managanak manas kashikat. Kadin esmakla. No health, no wealth. Mayingin kain kashikat. Akkayakat. Mayin kat fin mas pekat kain. Aleleksin loeng naki. Mamakatashke. Kat nga shebes yung kat baba. Nalik na tas mapatatyang naki kanawas na masap. Sun gelbos. Kat pray kelos. Nanak na sisla. May lalos naki manim ka oye fakama. Or elos kapuri. Na maingi. Oye la elsya kuluklena. Malsikin sang pusela talik na tasya. Ka finin kanawas la oye lan talik na tasya. Kain uniye. Alena seoklen muul singe. Nanak na skashikat baba nine. Kadin de manas laki oye inkai oye makadin kain aksiwasi kaluti talik nata siya nagimapay si waslom. Kashikat collectively teacher belan talik maluti talik nata siya. Mwetlan church makashabe intafala kaslom na si. Kat kaywain kain tuka. Maingin kain deksina lasangek talik nata siya hindi patatyang naki wekuluksingi. Kat pray peki met lashma eken met kolvin fela. Finne na ke White House. Elosin ka nakilen. Ene na lashma eta.
inte kanaustain genik naki kasha naki mungu ka naki medical ka oye faka mai usi Iliana si shmeta kat ngishe kat papa kumin kain inspiring siyan met kol nukewa into Tuku gaslom kat price yak dawek White House the United Nations naki Donfel Europe ka Arab ay na sim Donfel we antish FSM akuneni na Kosrae na fin Engan missing kat na napay discernment lom ki kaslom kat inrek makan insan kashi kat ki mosing arlena pos me prailash makat ki siya ki kashalom na kum kat mo si fun na may da manake wa omniscient inita lasha paneng iplash kaya bakat in pranasum inga nakalimye mga nasum mga tlalalfing na kumakashikat elela ki pelsi makadays top na ki prailasha si katlalfing mo mero katin kain ispelashin kaksakin kum ki pakoten lomo kinim kat baba katakolan fast na met ki malutut ma arshim dash ki pelsingi kat ngasheki kashalom kuminak nas awiye faka klasha in fall na ki mams masta kaslom na ki mayinu kumulayla mo kaslom chekan flok na yung pise kinim katlalfing ikom sapay katle faka ki kaslom ken mo na tim Jesus Christ katlalfing ike amen. Well, Liban, walang ako na room. Tigin just kalingan we combine akollah with last mas tago from ke kadin pel somla. Okay. Mega reprem tamlay ko marche lanai kulo malap tuwa penanche tuwa na siya. The President Stephen Artolin ne Lars Dallas tuwa kulo kaksakin kat ke molas. Kulo malap ke kat silben na liye team so kumar tagal likiyac ke input ka kamen lang met las ko sa ne kulo kaksakin kat ke weben approy si ma ikesla len lasro tigni sebe you4 kulo malap 7 sung sapal me kor foslong ol Srui kaksakin kulo malap ke fossingan na tampal Srui ita tuwa kaksakan na papa kat ke wos kulacnsap lal cheeses we met lan room kulo malap wana mga kalam mi piang siya kat liye common lan met las nge kulo kaksakin kat nakat long kishen price ma kulo kaksakin kat ke enduring mercy siya may usin na siya kat liye len na kay wang now every change kat ke len na kay wang it's a opportunity katin follow na ke malan ka akol pangamaching el tena usia len katin taka okay akol kada sum picnic kada sum ram mo kat el usia pe la katin si pe na loing sia ma charting ka sa masing pa yok pe met na pot ko si mai sang kalasya round kat katin sound of floxing pa gas mo lan kat magay na Genesis ni ka reflection so kashin price we from lan met na kay wa matagal ye comment la pasha odi tu check tu sing in si ba akay kat kay sim focus la sa bang flock lan lem flock sing academic ke shete sung ke sapta ko fosingal to ni ke sing lal ko mi sa lalal fungi mo lalal fungi utak ya kwen na scripture passage sing au shooting na shete sung ke sapta ko fosingal to ni sing lal ko utak ya nalikalim ke puklan revelation la tukun sapta akos kumte silpa long ka liye church when utakya bang much may kek na sil son lan ni el somos la revelation masingan itakyang pa na sil tenel ke tenel sapta ya fos long la ko tinga long lit court ye ak it nyaul kat asin maslon ye on ngol ye nyaul si kat ta sanu ye nyaul singen sikya ye nyaul singen pasalla yak ke sapta li me ko sumni ke sapta singen lal ko ke fakya great days of tribulation
Kadin na kadinakula na keutak yaksing. Pange focus laso. Mwet na kay Kosrae. Kadin na kadinakula. Na barab. Me platform singi getla. Kataga wiowos fashion yay koral kosmala tingin treskal. Tingin treskal getla na siya wikit korsom na. Kadas kaya wikakit korsingen. Intaka wi met na kay wakadin me. Kadin okala. Kalasya potlasya ke kastan ka. Kadin siya masyasing kasya. With that being said, katke ispelen aklin met na kay walas. Kosrae ke pelsinge. Nakada sang pela. Tigin in fact na may announcement si Luma. Nakataga somna ke kunokon Monday, nakfashe Monday, nalataga akfashe Tuesday. Nakachibataga nake readom chingen litu. Ilang silang gat kataga akfashe kunokon nake Wednesday. Na kadashke wikaki korso na akalamia. Pero readom chinga akia ki Monday na kaya wakataga likiyac from lotie me Sunday school. Power clay kaya. Na nakada taga usot Monday, Tuesday. Na rest of week kataga KahsInKol at safila enduring mercy si makatli mo alla shalay kle woke akketeyac all I think interest kala nga usut pela pelsin am floka nga usut slide kat fact na mit oana nga usut nga kan we go makalin mit ngan tamda last malin che tuwo kaksakin share flat na tamda melin push wala tigin push Kulo malap tuwo kaksakin gat ke shilling sasha na tamda ji belasngan email ta tuwo Kulo kaksakin gat ke mollash ke shilling sasha lulap. tigin nga usut pela tukon na nakat fashion mit na ke kuno Oana klamalap ngan we ko aklin met wiyasan na may fact of todo siya na nga si me unsgonge may fact of todo si lakne pa kat samsam kin kasing come as you are. Mot on shomen ataka nagi makastan gata e fact phone yigum laki tinga ka limistri liban makastan gata kashigat ke nga di na pe kasakirklan gata ushke klala ke na ki ataka nagi malala el ushe mistena wo na si ksela ka ale kasha ya pe ke mangash ke panangara wasi mga lima yokshi pe ba kat kashas na kash na run Jesus pagkasala nara ngan bolalin namlisti di palin kaksakin kat kita kalosan unso ko nge gayan metlash mawi choir ke Kosrae Seattle Gospel Choir asum no Sacramento ke weekend na the kayan na naklan may digash nge ke wangin wotchak ke rekmalan gata narang usalos me ingain me elosin yakdowns kung na siya skeba gamalap.
Lulap, lumsiliban, again na me, siya unsa ko ngayon silpen na awi na naklasya na kaya pa si makat finchak na kenge. Kosrae siya gospel choir pa Engan. Si mga ke kusin nakulen ke bitsa siya pa season member nga nil el walker na tuya kon. Inakketeyac mafkuko. Ale lutut kel tikini sangkela na wipe matigas nge. Ngamo pelsimit nga itak pitch. Nga wipe choir to rek malaga ba nga itak pitch. Bangay finwan mo document niya ko sa teli. Da ngali na kipes ngen la kamata na ngen la. Los manik le tudo ka na ra mutawaek ko skandi. Kulo malat chin siya. Sipe marang siya nakketeyac kaywa. Rek malan ka ta chikan duela. Na nga kalemye fanatari come as you are. Nagigastan ka ta lipsila gas matka ke unge. Tia walla koma pa molikat le. Tia status lash. Gaslan God. Kadinta ka isyung ka dike. Just come as you are. Kulo malap na bistiliban pelang flok na siyum. Intafalapen na me factual diggingen. Nga Srui kaksakin God ke kulacnsap lash matuyak akketeyac ke pelching ni kesla line. De in deinin alulara by moligatla. Relationship lash narun God. Ke onzo ko nga norega angatang di wanan ifin pa me fosche mga liege tepos ko elos tu siskyangan pa son singalakos foson kos. I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Na katliye on lalos ngan taga ke cash mole sitbe sim siskyangan cash mole. Pange podcast ma etaga kadin li na paela. Pange kapun proy ma kadin ka lo kya la kya yok na klikshit na tas mishing. God ne baba ash mishing in karingen tilik na tas. If in liye technology mishing na this is very advancing to take away our relationships yung mga tram kun. Pangar malal shetan. Shetan il committed na ke masih akademia ke son singaw for singaw. Satan is here to steal, kill, and destroy. Wangan masyaya Satan il kero. Simle ke gospel al son. Sapta singaw for singaw akademia nga. Satan is here to steal, kill, and destroy. For sipan nga akademia mo, but Jesus came so we can have life more abundantly. Pang mas makatash kang ne baba fosh makunesha patik natos in lomshish. Na de kain equipment, de kain akwakwan fella by Colossians podcast yung asyayan kaslan kat magayin.
Genesis ne ke Revelation panang when makin the Colossians ma eta kanaus but Satan is here to steal, kill and destroy. The only way to protect us from that evil ways but she says Lord makin gemeto saptakos. Kaslan God. Del tolu Lord makin. Satan kaslan fakang. Kaslan God na Satan elme el som. It's the same concept. Kadashke spiritual warfare here. With that being said, katagali me weak fonjinge si bak yokye pangan spring quarter pakadashke nge me kisya yok molo you need to chafla siya pakadashke nge me kisya yokla na nien wukle you need chafla siya compose ke leisinakos na phone na pakadashke dahil ke leisin singaw katak siya fila ke weekly osom na leisin singal siya week nge katakataya ekaya likiyac lulap takake haluo sifil pe flok nyak tigine lakataya extra tolu fosina ke on course ship fos singal na ke singal dolu na vingo wosli leisin singal dolu following week katak siya fila unit chinge siya kali koto aktolu na katagan na ke koto akakos chinge ba summer quarter spring summer nakatram ange kadin ange bange wall si may nagarin peel in sang kanaus kikep siya steal kill destroy siya bange agataga rhythm battle rhythm siya pataga kade tarike unit chinge tarike koto chinge move on nage me next quarter me June, July, August. Tari June, July, August, katrong na get 2025, 2026. That your fall, winter, spring, summer, a routine. Lifestyle si bang. They should be fashion a lifestyle si kadin mata akwa ki okala ke kastan God, kadin protect ki tlik natas makatil chinat na shish nga. Wangin ma yokshipen digi masing nga siyan diti akollah na ke flok lang lay mo. Aro, leisin singal join akketeyac kaya inge na kataga na ke me kitak si masamram kanya kaya evin ko muya lom Seattle kaya ko maswean taga riti fosnget lasingan met nakawa los sala ke kaya los na phone kaksakin LEUM GOD mayen oret main akiye pelang lan tempola shola si bariti extra tolu fosngal siye bravo 311B met nagawa los sala ke kaya los na phone kaksakin LEUM GOD mayen rekma in akia pelang tempola shola na usko sile masih tingan simla shendri masai sie pelang sasha bange meliti luo mai ta ke shendri school sipe alunita wilasha Sunday school jingan pa si fela lap jingan alu o si fit ba flok nyak ya extra tolu fosina ga on court fosina na ke snel tolu kitak siya bangen na alunita wiya pangan si fena ke masai sie pelang sasha Mwe Read na pangan. Aro, kat front lo dia mange ke mante ya, kat in taka usia kunokon ke mante Tuesday siya pakadara, nta ingetin pel, na kat liya relevancy lan lain ngan na ke si fela lap na ke witching alu o si fig ba flok nyak ya. Kat liya per relevancy lan kai si kunokon na ke key text met na kayo lo siya sa, met na kayo elo sa la ke kaya los na phone, kaksakin LEUM GOD mayan oret ma in akia pelang lan tempolo shola na shenri pangan kataka liye me the rest of the week pangan green luo ngan pagadakati yam shengyo sham ton ngol si Colossians tolu fosingal lu na get singalit kor na ino yakwak lan God kataka ke Wednesday Thursday Friday Saturday pangan si fena ke KahsInKol ito ka usya rhythm si kating kalam la may unche pagatash kenge podcast inge taga ke kastan kat magayin na kadewa na me Mary wana sam from like taking interest kal bienga kastan God pagatin no
Shal Chimataga ke sister Mary Martha, Mary elsomna sit at the feet of Jesus Christ. Martha elsomna ke eninor moa sexual Jesus. If on the flella Mary lantaga wia kasha. Akollah mo Jesus el Mary is at the right place. Na bang KahsInKol lowos. Read sing kek laga tafana taga wikakit kos laga din taga lututang na kayo main bang mas mayok sipe me daga tin proy ke met klar. En ko mas wan kum proy ke met klar. Yok na tlikshi na tas nga. Elosin te patakchang na ke kikiab. Like Satan. Wana ka rakalim niya, Satan is here to steal, kill, and destroy. Wang na pa masyaya. Kera sayan. Steal, kill, and destroy. Na kat met Christian. Kat na papa. Kadina na kadina yes machijel daga. But Jesus came so we can have life more abundantly. Church matalad fung bang makunasha. Kadino siya mawul siya machijel daga seek to save the lost. Bang makunasha. Na makunen KahsInKol lowos bang kadinta ka wiowos ditutang na kayo inoy lang silang ka inta ka nage cash mo na bangan kanun mutsingan nakadata ka liye sibaw siya me lesinem tolu mataka akollah me litina wo sila tikin treskal kay lulap ke me Mwe Read esra Mwe Read nga fakipeng esra me sapta tolu fosina ke on goship fosingal na ke singal tolu. Lesinem tolu apangan. Masime tapangan. Kadintakan na from mother ke utaklan machuta na Babylon e flok lalos na Jerusalem. Ishu na Yorkshire. York na paespe kadin kalam forgot so kadintakan na so si mautakane si be flok lalos ngan. Tigin elakade ye ke montea. Na bangan lesinem luo siya yangan. Naligyan na kung reading na umganda ka ruwain niya si fashion mit. Ipluo may akketeyac pangan for sinagawan course si fil masyay may long siya. Ipsiak luo pangan akwaki lanpay lang siya. Na wanang akalam niya pangan wo yan technology siya. Kung si besong ruwain niya ma luti sila tigin na kaya right makin outline siya kay ipluongan kung taga follow up ako kung nag-shenria. Kung sumuya alu Sunday school tanam etatari kung sumuya alu ke penlan itawan ta metatari pacl lap singa likiyac natari week na phone chika din tem tanan ni ke shenri nakat show up shukla memmo kat okyakat na kakashik na starting Monday Tuesday Wednesday Thursday na when ako may kyak na silti interest kalinga elte taga wikakit koslas panga lutut ma elakie, may lutut siya ma elakie ke Monday, like a Sunday school coming up Sunday siya nga. We kunokon nga. Ele, lieta na our team so ko sam kanya ke week na phone siya nga. Na team so ko nga pa le proy kun, iniket lang na pa na siya lan rala siya sermon na ke. Naro, kat ita tayo la me Sunday school lasha, kat ita tayo la me alunitawi lasha, may pa si Mwe Read katusot nga. But ke kasalan ka ke proilal tigin ke oritmalan ngon kek na silan usi mas sam kanya yok ke week na phone singan nan rela si sermon na naro shenria inoy lang silan ka la rela si sermon na ke team so ko may kek na silan Sunday school alunitawi pangan readam si ma finrak si magadin naro nani ke na me el sikme kail pangun ka malu ba sikya ka el bangun kat na kem pamphlet chilaling na kem mutulla ka misha chinga ka el floko na get muta sango in pamphlet chinga flok chilaling ka din ta na ke readom chinga kaslan kat we met na ke walas Kosrae shayen pe na arolo min nom shuman monetary oye ka klik ntan ke ka flok ke man tiksin tik ke flok ke or mate na ta ka akketeyac sham ton ngol na chelos ka Colossians sapta tolu when ako slik schedules kadin me relationship siya relationship how we relate to God in the word
and presence of God the Holy Spirit in God kashi. With that being said, kada sum nage me kuno kon nage mante. Engan taka we Lotutang. Engan taka we Lotutang sham tolingol. Sham tolingol. Ngau she marichinga katin rita lang kat proilake. Tigin fintra kung kanyan kumdiye sham sukungan na kumdiye kal. Okay, screen na Kal sham lal David in on kakketeyac ke KahsInKol temple. Inscription chingan kadataga ikoya shrik akketeyac ta ngan reta lang nangyen na mitiget fak na sham lal David in on kakketeyac ke KahsInKol temple. Siya proin sang Kulo. Makaksakin kom LEUM God. Mayin kom molial. Etia lela da metlokaluklakin aksakiya. Foslu kengatang e pang nasum LEUM God lok kom akketeyac. Kom shukya wi ligi misha. Ngat tu fok le nain love lalana. Akom flok nyame na ke mol. On e kaksakin LEUM God kos much silalalal. Esama el shamatallana elara esang Kulo na sil. Malat lal an kekitin pel na awala na lal an mapatpat. Shap e artang ke fung tasakta engan fashikya ke Lotutang. Na fosli me kospa sifac lastaka kengan Engan taka we Lotutang. She'd be ready fosli me kos. Malat lalan kekitin pel na awo lal an mapatpat. Shap e artang ke fung tasakta engan fashikya ke Lotutang. Ngapala inche misle e fak na shikchifena. Nga fatiena katang yakle. LEUM God komarulena wona shik. Kom da karingan me wena shie pot ka finala. Nga tok kom wukin kom la likiyac. Ara nga shangen. Nga da pang nasum LEUM God. Nga shie ke kasha lom e fak. Nga fin mishe e mea nasum. Nga fin som na inkalyak mea e wo nasum ke. Ye mwet mishe e los kain kaksakin kom. Ye e los kain faka ke lapan wolong. Foshingaul. Long ya LEUM God e pakmatak. LEUM God kashiya. Kom ikalla asul na kengan e on shosho. Kom usla sa perlikia around ya la kengan. Ke inge nga fatien na muslim kaksakin kom. Nga fa yakon in kaksak nasum LEUM God. Kom katlok nga fa shot Kulo nasum mapatpat. Nga fa shot Kulo nasum mapatpat. Pangan Mwe Read siya. In one of pel na kawagat pro kaksakin kat kakas mulal. O God flick na lalas. Kaslom makum inspire. David Hills Mosla on pro kaksakin kom. Ke mercy lom na manas eshinashish kading kalim ke. La it applies so truly na ke mo lash machine. Pakotin yok lom te tuin wicked. Kat Kulo kaksakin kom. Pro ke mana kay wagin in Jesus simitlang lash. Amen. Well, kita kontak ke topic ko kating kalim ke me Engan taka we Lotutang sing. Kada likiyac shik fosli me koshing na kat fason mutawaek. En na kadim mutawaek ke fos on kosh na ke singa lu na fataka siya na ke lime kosh. Inchi be repeati me sifac lashing.
Engan taka Lotutang. Na wana nga kalam yang katendi la Engan singe man sintalik na din God. Child of God. Child of God singe pamit mo sivibay susla kaya ngon God. Believers in Christ. Simla samsa kung yet ikas mamitigi chisa jili susla. Ito ka kapas na kaya yesima nga kung matalal fung yung asketa na katkain liye mol la sa misingila. Even kat mutulle Engan ito ka na sis. Min panga walay lawan God. Walay lawan God na si kuma pa mol mapatpat. Now in other words, fos lime gorta ka kalam ye siya peartang ke fong tasakta Engan fasikya ke Lotutang. Kasin matlalal fong ina kaewa Lotutang long. Na silos na kaewa tina lalal fong ke Jesus Christ. Tong singan it's eternal. Malay yok si barang agi taka usay fos lime gorta kating kalam ke lapangay fos singa pa usay si fe si lasng. Engan taka Lotutang. Pangay si polokas ma aletaya ke siyam la wala na maleta ka Lotutang. Me na silo sila lalfungi na me tong ke fung oana yurun met sila lalfungi. Wana in fact pa wangin Lotutang lalos. Tong na ke fung pa asyolo siya sila lalfungi. Tanga silo sila lalfungi tong ke fung asingan taka Lotutang laso. Pangay yesima David la taka usye ke fos onkos na ke singalu nakatsum flot na ke fos na ke limegos hindi na pacl likiyac na pakotanyok man kat na siya. Nang ako may taka kapasyo yesinga na ke background si makatawusyo makin na ke siyam tongol kading kalam ke na siya na pangan masikyak na siya David. Taka ke fos me onkos. Fos lime ko siya olay lasya na siya komatalal funyo. Lotutang katkan mutulle Engan taka Lotutang lakom. Even kat lalal fungi tong ke fung chingay we got for eternity. Nara kadata ka sipay akyok ke masingan tukun kataka akketeyac fos onkos na ke singan luo. So mo siya fos na ke akos nakachipay repeati olay lasya mataka ke fos lime ko ngan. Engan taka Lotutang. Tinasin mat na kayo. Nasin mat palal fungi mo kayo. Na even kung tilalal fungi wang Lotutang lom o me tong ke fung. Tong ke fung. Nakadaw siya background sila David nga. Katkain kalam kela inscription siya makatramtram kinepiyang nga. Inon kya kin kya KahsInKol lang temple. Nakatito, nasambram na kel David tina masyay la temple. O Solomon pata masyay la temple siya. So David tina li masyayak lang temple. Ni kaya KahsInKol lang temple. Tamaitak lang na siya David. Pakati lang kung kahit ay siyom na masyay la temple to, kliksin tumpay masyay. May kung ala kanang sila ala pos may komuniya.
In other words, kung tinafal na ke oyashing, masyashing ito, masyashing makum kanara kung usi equipment ngan, ako lang na ke masyashing lang kitchen tungan. O David el, or alam na kayo, usi ma ene na iya, kafan na ke masyashing ngan, or alam, mitigil, daking na siya Solomon. Ako lang masyashing na siya Solomon. Na masih pema ito kail sang penasial Solomon ngan pa ipinen siya ma ito ka samsung kanya ke background siya ka me historical context siya ma ito ka ke siya korin sapta tungol siya ka lowos Samuel sapta tungol akos ito ka na ba siyam tungolil sumasla ke manifing ka tliya fason kors tanange nga pala in siya misle effect na siksifena nga fatien na katangyak le sukya na totchingen nga ke usi kashmir gain usi me na le usi tangalye pen sham tolingo fos onkos akalmyange. Now, in my prosperity, I said, I shall never be moved. Kosrae kalamyange. Nga pala inche misle, effect na siksifena, nga fatil na katangyakle. Kashmir gifat mange. Now, in my prosperity, I said, I shall never be moved. Nakatila la pala kalamyamo, man nakiwa fella. Anfin go for. We need to go back to creation. Got in the some from sila David ke fason koshing. Kesben peace, kesben cash up la ingen nail mata ke misle. Ingen nail svena fat na sin ma wangen makan moktalai. Ta ifin got some na ke doctrines of creation, some na mana kaywa anfin go for according to the creation. So in other words, everything can be moved. Mga kaya can move according to the creation. May fan na pati kan mukleya ko. Pakat, the creator. The kishpin cash up, kishpin elal tafana takaliki mayonel, katang na badan sa likiyac na so malilal pamang. Nothing can move him. Nara kadin na kan kalim kelna. O yan, in sifac sila David ngeta sang yana yok sina shel shifena we matanfel Israel. David at this point in life in sifac Eliela wangin matanfel shalya kandago shukilya. Naramel fact. Now, in my prosperity, I said, I shall never be moved. Wangin makainta ka katangal lang. Wana Kosrae kalam yung. Nakataliye, usye, siya chronicle, saptalongol siya kating kalam kela. Kesipin el prosper, kesipin el takip wulan alal. El chifena gero kaksaklal chifena na shell or el rela mine our senses sin or in our in order si waya in what yet na fon na Israel Judah in Belgium at the kingdom chifan el rule in northern southern kingdom inge na el rule in Jerusalem. Rename him as City of David. In other words, matanfel na kayo wangat na yorol. KahsInKol, alright, shiba flatet, langin na lesson wetla, rela wawashing. Katsum na gesap talong chike siya chronicle, akketeyac. Dahil fact na siya suwab, wat na phone na, suwab, may second meaning command lalan, el tipen siya na kaya. Okay, siya el
prosper. El matake wala nalal, el mo el wangin makan moklel, na el sum na ken sifalet lalingan na me sikya. Wawa siya sikya. El loim na makuluk si parlangan. El tila sang lalal fungilala depend on God the creator, el daga sang lalal fungilala na ke creation. Mwe tala pa lalal fungilala. Wawa siya wala. Po siya mwet ngan. Na masingan tinata, oisin God. Na I think that some read the Chronicles up the long siye. Katel liye la kadel sang me choice tolulal. Insang topok la ko consequences man rela ke senses sel relangan. Na katel liye tana el sila la ips me choice yak tolua. Me tiga tsum na ke choice tolungan kadin liye o yes ma tefi de la kalamina. David el fat na singan ngaura la makuluk na yokshe na nakmanas. Sista kuluklok mana lal funche panga orela. He came to his senses de la inchevala chilaringan de na oi singan. Why let the wek met ngan? El som na wek in fact akollah. El tilara ma na singan. El som furuk mangan na shilchifen. Prosper. Na I think at some liet Deuteronomy, Moses el from kun pamangan na sinlik na tinkat ngan. Elos muta in the wilderness 40 years, manna kof, tagoke me tarak, tagoke yot ngan. God will provide na sila almost 40 some years before they went in the promised land. Moses el fat na sila so hey, ina na ko sinte malkan na. Maka will provide na sumdal ngan. When kumdele uchak na kematon felsi pang milk and honey. Well, kadali ito na pasik na sil David ngel. Matak the prosperity. Elingen ay malkan na oyalan ka. El chifena oyan na sil chifena. Na come to his senses ta. Ngawala na makuluk na yokshe. Nanapanas na siya. Sista kuluklaw. Manalalfun si pangaralang. Too late. You will face some consequences. Naro, God il sang choice tolulal. Il sang choice tolungi. Na lem ka del fat na sil Gad, met pacl David. Fale fat na sil David. Lang afas sang na sil ke mwe sulela tolu. El ene na in sulela siye. Nga fa roma shima ele sulelaan. Na me choice tolungan. Kadel som fat na sil. Kadel som fat na sil David. Malem kadel fat na il siak sil. Malia kom lang siya. In ourself in felsum ke yatolu. Kokuming kain ki un met meun lan met lokalo lom ke malem tolu. Ko lem kat ilan meunikom ke katlas natal asapema masupe. Se ele buvenin o semisha na finan Israel na fon que len tolu. Na siberiti masyak tolungan. Ko lemkat ilan mayunikom ke katlas natal espayama masupe se ele buvenin o semisha na fin en Israel na fon que len tolu. Mea nga kan topuk lemkat. Na tevi del fat. El fat na sil Gad, met pala singan. Seer sila David ngan. Ngaru na force kin nikinyale. Tasak nga tiel lang singan kalyeyak sin mweta. Laylain lem kat na paurek kayak na shir. Dahil pakoten. Napangen oye si mga komento kasi padiye. La finne artang laskef. Eko, agad matlal fungi pakoten lal an yoksikom art Lotutang lakom. Taingin na matan fel singe face consequences ketchupen in chevaletak lal David ngan. El sila la choice siyak tolungan. El sila la me
mas will pu venchingen da kanausla nagat fast na meta na mexikiak ngan David el di el pu venchiak el tu yeneng si sa tu metiget fast na gel pu venchingen for singen ako chakal myang na lem ka del spela mas na upeshe na fin met Israel en met it nyaul taushin elos misha pangan consequences pangan yes mataga ke force on course el mataga prosperity elinge na tila liekat or malan ka el tila follow el rain shifalat wal chifena wake met ngan depa katil kaskarak sang choice tolu na silingan elesla choice ak tolu masingan taga teme wini taushin ngaw nakadet ka lie background singa ke sham ton ngolda na David later na pala mekalmen bakutan yoklan kat na siya. Data ka shimus invite metlalad fung ina kay wanta ka kaksakan. El fafelen again lallen na misha akatet flokan alek. Akatet flokan alek. Shal chinga ka din kalim kay sibin chivalat lalnge el ara lokalok na sin metlal fan na ka tram kin masinga ka butlotaria. La sin, personal sin, will affect your community. Background singa ito kadin akketeyac kadin flok na kasap me siyam ton ngol kadin kalam kala. Evo David alalle, bro, kaksakin God ke siyam sukung. Tana pangat background singa. Elwiniya, tao sinit ngaw. Nalupuvan siya som silpa kanauslan Jerusalem. Napangan si makatil intervene. Kading kalam na pala. Foila lalat proy kaksakin God. El malat tetuin kaksakin God. Tanamata ka ke incident sing. Bel chel dam ta ke kashaplal. El inchefalat yaktit rala tafung nasi. Regin na yan waki met na kayo kananala in Jerusalem. O God el keshipen pakdan yaklal. El intervene. Na lem ka del supala mas na peshe na finan Israel a met itnyol tausin shelos misha. Na supala peshe lupuven kanausla in Jerusalem. Tasok tail civil pe kalam na naklal. E fat na sinupuven siya tui tari fall. God el intervene kesben pakotin yoklal na sin metlal. Na enduring mercy siya nga pamtak salayak ya litisilal tikin tres kalikaya. Aparte ka na ke siyam ton ngol singa. Katlita na pae kanala pa na in Jerusalem ta siben paktan yokwan ka del interfin sukya lupufen singa. David el die lupufen siya ke tu yeneng yenga el sukatlas natal in baul. E ako lang kanausla en Jerusalem. Na forsinga ki in kapas na ke siyam ton ngol. David met kollan met Israel. Los no komen nugin yoksha. Los shuminetin matalos pasal fin foco. In other words, el dal repent. Dal flok de si pauliak no komen nuk lalas pangan in signify la los flok tal kuluk na singkat ke makluk lalos ngan. Et David el proefak all God nga para makuluk siya nga pa sapkanin oewala mweta mea mwet inge orelan lemkat lok falkumin kaya e showlok e falala mwet lom inge nalupuven lan lemkat el fat na sil ket elan sapkin David elan som eto ek siya lang inen kulkul wheat lal aranaw David elako saplan lemkat som wana maket il tafat na sil. Kenyan kulkul wheat aranaw wana kos natal elos mata kulkul wheat. Kelos lilu pufen siya wana kasha kain wukle. Kepelche aranaw el liek tokra David kel fasha apran me el som likinien kulkul wheat a 7 minuten matal pasalin foco.
David el fat na shell kakakan manien kul wheat lomo tangain etayak shiel lang na shin LEUM GOD. Indulokin ye ma super shirekinge ngalong shi molalam no phone. Arana el fat o tokasha is na lom makin neke nake na lom. Kau mukul bainge komkain orek mekishe furke fin langan pin shakngen enin pin shak ke enin kul wito kain orek makinyak may etong oye pe wit tain may sanglom mainge kay wang ashot na shum panget toplal David may chinge chepside chinge may arana yo el lasang na phone na mga na shil David free of charge. Ipinen siya neke enin kul witching and neke kao neke tong free of charge. O toko siya ito po kang. Toko siya ito po mo. Ngaya mo din na phone maing. Ngaya tiyes kisyakin na sin LEUM GOD masya malum mataka na sikke wangin molo. Inge na David liye na pay. Bakit ang yokman ka? Manil me elie lupufen siya. Tuke katlas. Len kanaus lang Jerusalem. Katil tupuk proilal. El sap ket nan sapal na ke nienen singe. Na ifin katlie enin kulkul wit singe. Takan na ke makatla ka wikluay meta. Takan na ke shamton ngol su kumakata ka ikwe yang ito na akwa gitar. Na ke maliti siya kaya. May ngan so mata shaw ye ngaw. Inen Babylon. Na ke siya nakwakulangan ka el parka me toko siya Cyrus lan Persia. Flokan mausi meta. Usi met ngan pataka ke Esra sapta me tolu fosina ke on korswi fosingal na ke singal tolu siya ikoya kaya. El data ka te rela may long singan. Ntak flokan na kaluo na ilos rela foundation siya na ke temple singan. Na ifin katliye background siya ma katliye nga na ngela David and Mola laipinan singan we anin kulkul singan dana it's the same exact place. Pa temple lan kat pa temple al Solomon nan ke ifin kat sumna Jerusalem nga na kung na tom si Baiweng. Panganan siya ma, historically, akal mo panganan siya makatrampram kiningin na kaya ma-reaching niya. Na men na si Kom, kading kanan kala ako lang kat mataka, katliye, physically mo siya nga, wang na pa yung matafong laki. Elor makanal David, lan security landscape siya nga ka, mula lang ipinansingan, tik siya natalingan ninta ka, tokte, or makinin masyala temple siya. Na siya kiti makatramram kin ka wiki at fasya, pa temple siya. Temple siya signify may presence lang God. Na inge, kaya siya yok lang David, kadil or makin pa na pakutin, yok long ka lang lalan, or makin pa na security siya may, masyayak na ka temple nga. Kadina na float na ke shamton ngul kadin di Engan na yoklal David ke siben broilal katel topu katlas singan siba flok niyak yang nage menen ya katlas sila lubufen singan sapayak lain kanaus lain Jerusalem. Narivin katakal di na kes be fos ikors ka alkos na kes singan luo kadali na el fafela na mi siya ngin na el flok nolma. Nakada somni fossin age akor we fosli mekor siya tanail Engan rejoices in God kesben wolacna kesben pakutin yokman God mail igesna na siya ngan taro yok siya nga kumin kalim kela elos matakesho ye ngol flok nyak melos in the same piece of land ma David el molulake siya Chronicles sapta mongol siya. Sin chepusite singan. Kading kalim kala musyenge
Akshafiyat na Mishenge el purchase temple lal across the globe keshan Jesus Christ. Kata to akfon nila picture singanto. Insolera na yun nagadin kapasya masinge metiga to ikuya. Nasikko mishenge. It's the same thing. It's the same concept. Alert makin ipin me called ongol. El molala enjingan sin chepsite singan. Security landscape singan na ke temple si Mat Solomon tiksinatan nga na masyahil. Temple singan signify precious land God. In me worship na ninorek ke. Nga kung masyenge. Purchase ya ki kome nga finchak sine. Katin folot na ke me. Na ke worship singan. Na wana ka nakalamiga shenria. There's two kinds of people, worshipers in this world. Siya accepted by God in the kaksakin siya din. In other words, there's believers, there's unbelievers. Na ito ka nag-force limig or si mga takalami piya Kefong eartong kefong. But for believers, engan daga we Lotutang. Si bakalami tong gefong tanasin believers engan ito ka we Lotutang lalos. Na unbelievers tong gefong for eternity. Na messi ka din na kadin sa lalangin ang ila David may kulangan pacl na rol siya kaya na minas tupukyak le kasi ben pakutin yoklan God. Real estate siya ma-purchase yak ngan pangako mo siyang mangat pa temple lan God. Every single person created in the image of God. Inan ta ka na kaya purchase siya ma or living saksi na Shan Jesus Christ. Na pensi kat fulaw at lalal fung yamangan ito ko. Ito ka na nga kung may na weapon na David ke fos sina ke akos rejoices. Tayo kat liye fos alkos na ke singaw ke sam tonngol jingan. Nga tabtang na siyum LEUM God. Nga siya ke kasulong effect. Fingat kita na pangan ipsima taga na ke tafung na sila na. Insiya falat tila yel ta pang na sila. Na ingin na taga wana len flokun mga na ke fosya kalami mo finga mi siya. Wang pa na sipuak na ke worship siya ko relationship siya mo makiye na sin mwet fel na fon. Long fosya kalami nga fin mi siya mea na siyum. Afin sum nan kalya ka, mea wona shumke. In other words, flonan katlas singan, usipa siya change alak. Paproy singan. Dupufen siya sumin kanaus ta. Kanaus siya tayo, tao siningaw, across, ten ne persipa. Tao siningaw, mi siya, kesben, sa tayo la, inchefalachwal, David ngan. In other words, when na kayo wine, even kung first king ka nga na fanas machimi siya, tao siya nga ba Trump nga. Israel din na nyok siya. Kalmin ka na kayo watong. In other words, David ay kuflang kang kanla, consequences malalaking sifac sila nga. Nara kadal diyan na kaya, may siyam sa kumail, sumasta kaya tolingol nga na, man, this is katil jiba sangchen sila. Me efin enwa kiel ke katlas suguan kanal nila mo itlangan na eta me kalme. Nga efin mi siya me anasyum. Nga efin som na ingalya ka me wona syum ke. In other words, David el denaro mas ma katil na rela ke karta ng vidan na. El rela Adam and Eve can relate na siya in relationship in worship. Were created to worship the Lord.
Katina orekta in the tarik picnic rek o ya shaya mo katakan na kefela singe in the default mode in worship God in Belnagayo. The shock the keshipen sinful nature sima kat inherit eke karda ne vida na wana kadin mo katakan na malalash vena pamola mo. We need to get loose that side kat hindi like Pakotan yokman kat na sil David kadin nila pa la misha ingena la mol. Ito may mangan som misha nga kuflan kaksakin ko. Ya might misha elos kain kaksakin ko. Ya elos kain fact kilapan wolom. Nakadeshid ba na follow. Follow na ke fosli megos sigat. Kaya fong ya artong. Tasakta ke Lotutang ito ka Engan. Now, madingan pa kain worship. Believers only can worship the Lord. When worship siya pa, kumisusta ka ngan God, born again, ngan kat ilyak na yung kumina, kapas na ka waya si ma taga finchak sine, kum tila malan fela, kum taga me, ikekta kum kaksakin God, worship. Pwede ka ta misya, kat kasi man bakit na yak man God, elikas na yung siya katin taga nila, ashingan taga lash ke Lotutang. Kadet tuwana mwet ma, elosem tana ke tong, fung na fung, after fung. O may kismen, bakit na yoklan ka, elikas na yung siya katin taga, audia, wala David el rake, siya Chronicles saptalong el siyeng, sumpeli background ke, duo Samuel saptalong el akos. Taltal Kulo. Floko. Inge na. Efna mi siya. Lagan mo yung panaw yan. Mol. Elde na taga kaksakin God ke molal. Nang ako may na ng kapasi malung. Inge na. Mako na komo. Fela siya pa. Purpose of life siya pa. Kadin worship God. Fakak mo lang nalal. And at the same time, bring with the into ka na kaya bola na siya. Pangamol sila siya nga. David, ilingin na. Rufen niya kiyel. Datlamin siya. El taga long niya LEUM God, pakumatok, LEUM God kasi iya. Fosingal siya kalamyang kung may kalasul na kengan, unsuso. Kung usla sa parlikiya, around niya la kengan, tao siya ul. Kasi min siya falat almin siya. Dubuvan sila ng kat nga nito, kakanaw sila pa in Jerusalem. Okay, so when God will intervene, inge na, elye na pa pakutin yokman kat na sila. Ikle asurlal na kengan, unsoso. Kumusta sa parlikiya, around niya la kengan. Siya ka nag-foson course. Ears ashur gefung, tongue gefung, but in the morning, arsh rejoice, arshingan is a willy to den lasha, metalalfung. Got arsh ke condition shema because of the sinful nature, got my Christian, got a liebe na aqua kuluk na siskerspel na gayo. When cursia gifel, that's part of this life. God ne matlalalfungi, we can pala o yang pen. Kamasi makat ina kan lalfungi lakat, Jesus ilakalim yang akatang la fel. Mana kay wakong palakin kemojing ngakatang na tari. Fast Tuku, example si mga set nga pa, fin ne kum kayo ma, ta fin sa klasa, paingan siya taga kilitutang siya. Pangawayan siyam so kung walang taga pitsela, lefaloko, falok siya pa kat inakan focus na kaya. Na ifing kung tong na kaya fong, wangin engan siya taga wilitutang noman, pa ina na kadinta ka na kaya. Forla sila David nga siya na manas. El no kuman nuknuks lulus up pacl. We might call that it'll say passionate then siya na manas na sin God. God will intervene, shukya lipufen singan.
inge na daga itala paile mi siya inge na mol na inge na le on so kaksakin God nang akom kan kapasya na sikom papala fa mo kat no fam na may kulo kat fototulan na kaya mapulan na kat pay kada mi siya parum sa taon gos fos no tulo akalim wages of sin is death na death singan patagay kaya fak mo siya fos alcohol line for siya kat akwat na kaya mi siya a me intervene God el intervene fa kya fin siya sin Jesus Christ el mi siya kaya makuluklan fel akalim kaya kas mo lama na silos na kayo sila lalfuni fatche me siya face mo mapat Paing Engan siya wili tutang na siya lalfuni na kayo Katalieta na outside of that real estate ma David had purchased ya Kolkata, Calvary, pa chisel daga fukulya setan si masam from kinyakya matan siya chronicles up talongol siya kawaslila simne nel setan ke puksingan setan el daga fat na sil David rela siya wawa David el patatyang na kaya oil al setan when na mutawakin sapta singan na may consequences na kaya tao sin no mi siya we dupuvan singan akollah muni kakanaus na in Jerusalem no fun na raganda sa kali Srui lulap lal David ke fos eat course all course ya singal luo ke samtol ngo la fafananan mo ke tang na singkat katel Tuku na ingin na sapar actual lalingan ekla na kay ngane un soso na rejoice ngan to akom kalam ke force sina ke ako sibana kalam mi nga kaksakin kom lemkat mayen kom mulial etie lela ta mitlokalok in akshakiya ke ngatang e pang na sum lemkat la kom akketeyac kom shokya wiliki misha nga tu fok le na in love ladlena akom flok nyame na ke mol o na kaksakin lemkat kos mwet sulela lal esam mail siya matalna nailero esang Kulo na sil inge nail daga at the individual level le kaksakin katin mol la flokonon maken ladlena inge na invite mit Israel na gaywain daga we kaksakin esam or malal kat matalna na sing or malal malat lal an ke katin ben malat lal an ke katin ben awolal an mapatpak kalmel disciplini mwet lal talik natal in katin ben tarak the glory lal an mapatpak Paing oye si matakana si kum katin si pa usie fos limekos pi singan si patako tasakta Engan fashikiyac ke Lotutang tasakta Engan fashikiyac ke Lotutang manchi matlalal fungi pak olela kasing somna met kateshik na ke olela kasilan matlalal fungi ngetana Siapiastang gefong. Siapiastang gefong. Tasak tevin kom matlal fungishe. Engan efa sikyak ke Lotutang. Na vin kom te matlal fungishe. Astang gefong chinga. Ewi kom na ne ke na kom. Som ne ke revelation longol siya fasalikos. Lalain furishe. Kom ne may pa kumatasi pang. Paing oye si makadin kapashi si chronicle longol si we lo samwal longol la kos katin nila David tokos siya na siya flash el lieta fung la siya langan el tako na ke el chilala aktoli siya manila tala kat singa kat pakoton siya
El tiene la lalfungi mwet yang el takachila el taka ke katrai art flock na ke inche mashal chalala si makat na ke waina nashke. When kat no phone na met kulu, kat no phone na fototulan na ke wala na wan God. In other words, kat na ke waina en full lao ya ke la me makulu klashal put our faith in Jesus Christ. Na isip ba na flock niyak me kat na ke son saptatolu, fostolu na ke megor. Jesus na sil Nicodemus, may chenan si bay shuste ke ngon wan God. When masingan makay na pa usye, ako minetal na art Engan wilututang lakomo. Usye na si kum kadin akfalatikat keme tembol sing. When kat tika in the kanarong God, if in kat telalifun ke Jesus Christ in kaksakan. Finkum te put your faith in Jesus Christ ke makuluklomo. Kung takan kaksakin God, that is not gonna happen. Will never happen. When kat ngon si Paing, na ka din nakflatil ke ngon na pay. Son saptakos fos nung lakos. In other words, kat na si bay shusta ke ngon man God. Kadin akflatil alu na sil. Lotutang, Engan etaka wilututang. Engan taka wilututang. Shamtong ngol tagayin si Bakes makanyekat. La oya si magatliye ke purchase silal David. Lan orela may long singan. In akflat jekat. Papa nagatliye ke Esra saptatolu. Fossin na ke on Kosrae, fossin na ke singal tolu. Tuku 70 years of exile, flocknya me ushe meta. Passer bubble shall tell. Almost 50,000 people came from Babylon. Mashe me talrek, malang singan. Malang singan me signify usyak burn offering, may kaksak lalos. Ako mo siya papa nang kesben mi siya molyak la Jesus Christ fon la burn offering siya kaya kat liye pa ko tinyokman kat na siya nga kat na kadin marom saptas nga lu fo siya kaleme wana polil smostangan kadin offer up our bodies as a living sacrifice holy and pleasing to the Lord pange alu pa yelasha. Now, with that being said, Engan las, we Lotutang. Pangawayan matalalfungi. Katalalfungi Jesus Christ ke makuluklas, na ngena kat mata worship Him in spirit. May chite kain tilalalfungi ke Jesus Christ ke makuluklalos. Kung tikan me te folla lalalfun ke Jesus Christ ke makuliklam ta kaksakan mo. That's the only way we get connected. That's in God in akflate God, worship God, pangonlan God in iliak na God. Na temple singa masyala 2012 kismen back na nyoklan God. Ngonlan God iliak nga fashion nga 2025. Siya na akfasyak worship siya ngayon siya kaya malan nganing nga. Katanta ko kala ke kaslan God o sisislan nganing God kay siya matalad from you. It's continue filling up. Pel sila machifulaw yak lalad from you. Silia ki machingan ke dwelling of God the Holy Spirit in God. Pangan regeneration, pangan born again singan. Now as we persevere, being sanctified, ang singan tak sisislan kat matalad fungi. Di pan kum shikeni, tila mol mata siya, mol sa siya taka kaya ngon man kading kat kay si.
mutawaek wolacna Engan Lotutang. Kat aske curse sinful nature siya ngay siya na nildagan pa siya katasakta. Masi mga akong top na flock siya ngay pa. Flock lang lay katin welal sumnain kasaw. Kakat utak nain kasaw. Welal mapatpat. Pange glory siya ngay. Pange wolacna siya ngay. Ash Engan lash. Lotutang. When pataga ke cash inolayang laling. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. God inalan for lauliak when a King David. Matake wala nalal. Akfalatyal kaksakan algamolsing waiting for him to return to take us home for eternity. Na ifin wangen engan lo wilututen when come din put your faith in Jesus Christ. Masingan ito go. Ina nawiyak lingin. Ina na nakating falok na kiakwakwan God. When David la kiatafong lalaling. At Kulo kaksakin God kia siyam tong ngol. Takan si bakas makanyagat kia. Engan ka choy ma kalim. Promise yak na sin mat lalfing na kayo. Na ifing kat liye na kia oyes si mataka simna kia Kela tia sapkan me ko fosong lu long chengan fa ko lu han takai me ke fosingan long chengan mateng mon fuchar kalang or mo wo aru posisel si fena le me fe Kela tia me ko fosong lu met plan God ashingan lash in lutudem we lutudang lash met tela dal fungi astong ke fong when lutudem. So let's get that me in our hearts and mind kating galim kila in na kan flok na kaya kukwan katingin metigi pacl. With that being said, ngaw siya tingin lan fast na met aklo malap piaslan man na kayo tingin triskal kada flok na room kepel singa kun fast na met finko Lumalap. Mr. Lipan, kaksakin ke game ke toplan na siyum ke prelum ke malututsingan mam to akketeyac si alikalamngan. Na main jewu na shishka dinta lipshela akketeyac na ke alam si makum usina shishkan. Kena wimet lashkan sangkulo. Masih unsa kongen na fangata ka fashion met ke malututsingan. Na pinsakin kain me dapat penalty wawuluman. Mwet wiyash nga pa. Kulo nisla. Okay, wala. Kal tingin pangan ng mga isla. Okay, lumalap. Kilila. Wala. Well, batagong Unsa kang malan matutuang ay dahil may Henry si daring ay pat kawan lipshiled long okay.
kaksakin Mwe utwefinen Washington ma yaklaunskogan na siskewa na kalakang ito kain tram kun Colossi na tasing Colossi na tasing Paul sim na sin church singe gisbe singe makimet lutis ito na oyepe guys sitafung le lalos here in the church narel Rick Maganal siya eba pras Vini Filimon KahsInKol approximately on goal Paul in prison in Rome as much that let us sing it yes penang pas mas la let us in Ephesus ka masin Filimon na banang ara keshipin luti me sa nge sham lala sham kun na kel mutawaek ki inge compati wang false teaching singe na metigat sum na kemalutu da kadin sham kun na ki special sin kun luti ki kiap singe manele pan la meta na ki me in mise na katwin nan gan ke brain large it's an amazing thing Massimo ability lash kadin na knock kadin react reason consider kadin kain meditate kalutay lama imagine philosophize kani value di kay simaniki interiorize kadin kain communicate peken na naklasha na sinmet lasha na pa na ngara ke sham silal nge kasien leta lala el shanga elosin kain isna mo na sima mweta faka abang airsing masima elosin ashkia ba ingonak na pay was pailan gata na when kadetala me Belsi mind larger is made up ka nana laki masya elorada pe oya larger naki magatashkia ke lata singe metigatsum naki sapta tolu sapta si metiki nge anaking akkalemi nga sham kun naki anain me safan matuti sa tao naki section si makada uchak naki nge sapta tolu si ke Colossians nge in sham kun oya sasya na naging akkalemi naki brain larger oya sasya el mutawaek ke nanaklasha nakat mutawaekin nan kayak mangin nakat luti manoshin kain me akfashila ka fashke abasap tatolu singa ka yok sham kun naki me oya sasyalan mit Christine keshipin Christ Anaging akkalemi ke sapta si mitigingan sapta luo singan Paul leksyon na expose ya akkalemi masafal kashipe safal ma me sikyagingan pa elki akkalemi la konfine eken matlalal fungisi true Christian si na ininain mekalim oye kimol bailan si mit Christian Inokumang mo sa siki ilos ace Christ hindi mo oyemata misya. Naki oyemata misyan ilos inekala oyemata lalos. Mayan inge na tekain mix kelos ace mol sige Christ ngayon.
na flesh ngan de kain me tagaini in me effective mugikulas ke lalfungi singe ya na panangara me bang singe pa elosi gelosis Christ nge ine kalla o ye mata ay naske o ye ke mulsasesi na pauskat me na ke Meritim singe aske klosi sapta tolu fasingal lunage fasingalit kosan na ngausi pabal nata shagatin kain me riti nagatavash na met nage akketeyac toto may aske malutu singe ya na ngausi pabal nata sha kadin ka naske shapuk sifan na bagatvash na met Ustile banguan liye well sapta tolu bangan anak ko singe mul nata mul sasya nakadefani ni ke fasak singal lu singe ben bam tawek ke napafakla kosmet langat ilang si ko sa sile ko sta da ko sin metlal ke mainge ko sininan mo kun pakoten kolang isi pasisel mong fuses emateng ke pel na ke wa makakate na siwos to line mash lowos ko sin mateng na nakmanas na sinsi oana ke lem el na nakmanas na siwos ako sin sang lang si in kapsheni mainge na kewa in masi fanale mayen lang si payok si peumit mista sa Christ elesi in kolgos kisulela lowos na ke mas gos era ta kadel bangon gos na ke mista sa inge inara ta gosin mano si fanna e gosin sang Kulo na singatke lela kaswula na ke Christ in onin gos pacl na kewa gosin arla na lalmet pedinuti esensin kinsisin siye gosin onge kinsam onin kaksak on matal alalal na singat kensi Kulo mana kewa gosara in gas correct ma gosin ra gainin lem Jesus e gosin sang Kulo na singat papakel katani pray katriti ke kaslom with saplom ball el sapayala na finan Colossi kat papa maingin ka insang akademia exposure mo to this ato Kulo malap na sum ke Mwe Read si makatrit kataringi kadine is makat kain isla ke ka isla entirety ke may luti singe inkan siya na karangan kat nakiluti sa tao inkan siya na karangan kat kadin take mapay si waslom maingin ka no kaya katle inkan kashikat kadin di mapay si was kadin ka nakakatle inkan siya na langakatle ke kaslom ke belmushafta ka na siya kinem kat papakat Kulo malap na siya amen Kulo malap kat an dulugan niya share lako nakatruan ki malutu chingi mana ki akademiak nga fakla ki mdaw ki fasak singaluan ki akademiak mo kosmet langat ilang si kosya sila kosya ta kosin matlal ki mainge kosya na nan mo yun bakotin kalang insi pa si sel mong fusas emateng na ki pacl nata siya mwet matan me mata matan gata ilosyo la singat papagishipelal na kimail akollah na sin na siya kasi wanan siya mwet kain claimi kakain fak mo ilsyo la singat papagishipen siya umalta kakeo kakishipin urek malala kat papal syule la kilang silalin mulila ona siya mwet kilang silal
Nara nakitakrin of election chinge. Kima kasi sola ke luti ke luti maluti ka din ke me makatsola ke oye na wowo ke choice lan God in mulikatle. Ke shipin na lang sila le pakotin lala. Nangako mintemot ke mo maki shipin mawo mga kumara. Nara kat kaisi kadeis pakotin silan kat papaingi. Arla na fall na sin shesh mutlalalfungi. Katinin na naningan kun. En sista perlas na ki oye koluk ka sinful nature si makat patatyang na kenge. Namasi makatinaraba katinitala me katmitlan ka at nakatin ara mama e akin siya woyel. Napa me katin sinsin kun naki oye te fall ma katitama ete akin siya woyel. Nara asme kainin oye mapolel takan la. Takan na nasin matlalal fung isi ka matsima ace Christ. Samsam kun naki in mol in ace mol ke pakoten kanta ke mol pakoten. Oye singayan pa genuine sensitivity and heartfelt sympathy for the needs of other. Inse pa isi in kain alili na ke eninalan sin matwiyasha. Inasha compassion lash katin kain akolin eninaw ka mama metlash ashkemat katli mailos enina kashake. Namasi tokoan el samsam kun nake matalal fungi matan ka ata inash kalang yoro. Banake acting charitably benevolently towards other. Banake kat papalara na siya. Napa me oye si aklu magadin loang na kaya. Mange demana likiyac tasakta matalal fungia kikatis kalang singia katin ngatlali na kikalanglan kat na siya. In makasya kat ke fakulan langsi, fakulan ngan na ke Engan misle oye na ke aru oye na ke arain paye una sin matyaye pasisel mong fushashmangan. Nara sibe mail ma enina nanshun matlal fungi siya pa inse pasisel. Inse pasisel singe a constrite archi. Masima kat kanala na limtalaek inga nakalimila kat sumay maulkin. Na efin wangin inse pasisel singe yala na upena paye inakilinyak mo kat faskin ganeklan God. Model ta samsam penasin met Filipay nga ke oye pena ke inse pasisel lange. El na oana laman God in bel na ke wa samsam kun ke Jesus. Tasakta el tiana shikin rek makin kolal ilan fulet oana kat. Pangin pasisel singen. El tiara oinge akisulela lalsifena el falek manakewa. Eik lekilam lamalan simet kulacnsap. Elik leona simet asik mena felen laman mwet el pasisel e farin geniklan akosten neke el sun mise. Ak mise lalfin saksing. Kimainge kades saklalak na yen faletlen alang esang na sel inese siya faletlikine na kewa. Oinge nakflat yen Jesus mamol na kewan kasraw evin fela ye fela va sikak matande. Met na kewa va palike in fact that Jesus Christ il lem na ke wolen alan God. Na Jesus il ko na kewa itakyang na sil singat papa. The pasisel yel ba akademiya ki
leta si pelal po na sin met Filipay nga siya elkipe inakatay na sin met Colossians na siya pe ma bangon yak ki met lalal fong ikimo sa si singa pa mong fushesh humble considerate of others inkain alena akollah met wiowos na masisaflan pa inash pe mateng long suffering putting up with people with fakaka din put up with with ma irritate us with man and rela mama angonin siyas ma napangan kita mama sham kun ki posak singa losing na kalimila kos matlan God ilang si kos as the kos ta kos in matlal na paret fakla ora kadin na kadin mulkin me pangan kay si may lakalimingen naki bakotin mo bakotin kalang inche posisel mong fusasha mateng siya uskat men ke posak singal dolu an el fakla ke pel na ke makatay na she was asked to ashline mashlos kusin mateng and anak manas na sinsiye oana ke LEUM il anak manas na shoes nara ke gat no kumeng nuk sa siya lan metlalal fungi ininanas orelalash ke oyewo maningin nakatmolkun kalemsi na kalemsi ngayon kalempe na sinmet wiowos nara fakla ke pel na wakatay na she was asked to ashline mashlos kusin mateng na likiyac oyesinge ora masimail emphasize nga ba inas na nakmanas na sinmet wiowos may nakmanas pa na siyashki pel makadalakay lape ora polet pangon matalal fungin orela oyema elela kanain the me akollah trespasses lan met na siya katin kain ars na naksilash katin kain matangla inanakmanas kalme pain tietui ke akkalemi nanakmanas ke elya masikiyak ma akangon ye insien met wiowos makatnan ka kuluk ke met chaye katin kain me derangan na katin matangla mayen me kat eken matlalal fungi nara el fakla infident church alena astari malukalok afaska ki malukalok maitako me ke fela si masissis la ke oye masafal nge nara el mafine as grudges lash ka complain lash ka shangalas na sin met wiowos katin kan me matang lamang katin nanak manas na sin met wiowos ke mana me kat mamasman yak nge fushesh ki nga fakatajak upe katin orela na para kastan God tako kilata singin shulpe na usiki ki sinakinanak manas na sinmet siya ma me cross the line maurela oye safal na siya ona ki nga kalimya fushesh ki nga tafo tajakta kastala da kain aksiwasikat indutikat ki oyelan Elsa manakumang nuktuk sa siya in Christ. Nakikita roy nga shulpa na il akademia inisam kilapan na naknaslan kat papanasish. Na ki ngakum me anakatin siya nga katin falayek nanakin na nakmanas singa na sinmet maurela manasisha. Katin kain me pasisel. Kadin pasisel la kishben me kat finet na nakmanas na sinmet siya lamange na siya. Shipin na nakmanas may kashi katikiben na matsisayangan. May akmalalay katle. Na panang polil mo isam kun
infinite love, forgiveness, langat papa na siya. Mayan wangan siya flyer. In finchak na sin matalal fung ikolosi. Ingan mo ikinanak manas. Na uskat me na ke fasak singa lakos kanel mo ekosin sang lang sin kaptreni. Maingin na kay wain masi fan nale. Mayan lang si payok si pe umita. Naki mol si makatwak mo ay moral standard ching Baka chan mam kinaki virtue. Wala kalimi mit Colossians Inkain masaya klalal fung ilalo sa. Lang sinala na kalim ke. Man lang si singa awiye na naklalo sa. Awiye manakewa. Love pulls together the other graces in perfect unified action. Nara in practice ke onasima wo makalimiyak lang finwangen lang si na euskatan nage forsek oye mayra katintie arorek malasha wo. Naret fakla si congregation ka na si congregation lang si senge inina nashi no ranin siyan mweta en masay kat na kayo. Alright, fakla na silos marsingan la in matana in Christ katene na katinorela lang si singi mo top priority siya. Nara uskat mo na kifosak singal me ko sintafula na katin kain mataki ay moral standard singi. Lang misle sa Christ lesi in kolkos kisulela lowos na kimakos era. The kadel pangon kos na ki misle singi. Inara takosin manusifan na ekosin sang Kulo na sinkat. Nara ana naki ngakalemi naki lang si singi. Ba akalemi kosin sang lang sing kapre ni maingin na kewa in masifan na le mayan lang si ba yokshipe umita. Eusin naki misle. Matalal fung Colossians in sang misle. Mataka yurin Christ me in karangun in cielos artlalosa. Nared vakla in matain misle te kalme ba in estan of one naki pelma ash differences ke opinion. Mga ash eshak na ash mga ta elosin ko na ek o yesima den ganda ka midafwe ka inkain aklin o yema elosi kain tain misle ma ete sumna ke akakain ka mawengan malishong ten wang shibe. Fakla eni na met na kayo enta kayo ni Rekma. Fin ne ash mailos tiyo na sike. Eni na sinda kayo ni Rekma. In misle, in ash misle, inta kayo ni nanak na inakalemye la me lang sisinge kayo awi na naklalo sa in kayo masifan na. Kaya samsam kinangaya el me anayin el te masapi mailos in ash ke kamtake. Tässä ta Paul ki matalal fungin leila miselan Christ in pa masima anin elosin kan nan kakun. Inte alena falela elosin patatlage shipin me oyema te akalemi langsi panangra mista singe kofla kono yakya. Nara fakla misleo esuginash aitai laki makatia ona sike. Akmisya ona si amein. En kutungya ona si oye maya rakat civil patatyang naki oye matalash. Fa il fakla misle e akmisya la ona si friction. Mama anentikalkal. Inene kinay niyakle. E ma aktikalkal yemeta. Inene kinay niyakle. 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 Inene kinay niyak
pacl Mr. Singe alena enina inash in morella mwet metlalalfungen massive fun na. In fact la masingera metlalalfungia easna nakwowo in Kulo. Ekelos tetuina kelem Srui credit lalos kimakat papeler na silos yokin sang mol. Einara elos in wipe ayawela mo elos munun Christ. Elos tekain fact mo ilan metlalalfungi body of Christ pylos. Na dalos finke ayawala ke body of Christ. Inina intiash oye inamein in maslolos. Nara mawowo mapolil fact nge ekan kashalos kilalalfungi lalosa in kainash mol oy ma metakainakilin ki mol lalosa. Na losin sang Kulo era kishbenelosara insang isam esmak insang Kulo eashin me oye mayra la kapashlas na sin metwiesha. Na pail fakla lela kaswole na ki Christ in on in ko spell na kewa. O sinarule na lalmet putin duti as sinsin kakin siye. Respect in likiyac in kalem ke in mas compassion lan siye. Elke na wala na like Christ in kalem ke me mo lalo sa peke elos arama na sin matwielosa. Nara ke oya singe in fact elosin on ke kan sam on in kaksak on matal alala na sin kat kense Kulo. Singe ke sham kunjak ta ke kasa kastan Christ pa na ke may fact matakas in Christ siya dito mo pa gospel. Na nasikom pacl ke pacl nata siya. Acronym ke pacl pa PIPLE basic instruction before leaving earth. Na pangan kita mama me kelos onin kaksaka. Inka induti eninain mol inkat ke insias kilalalfung ilasha. Katinitola kasha mataka yurin kat me. Nara katinitapela wala na masikyak pataka ke Christ. Elkin online ka inkat katinite lose sight ke masinge. Na ke katara o yenge elakalemye makat oana matlalmet meta. Ara induti sang kasin kasha ngaysyak na sin siya luga congregation in mafon si responsibility lakom. Si responsibility lakom ba kadin fake ke kastan God. Baptize sila mo ito na kilalalfungi na kalemi symbolize lalalfungi singe. Na masi mga kumtenara pa discipleship. Paloto yang metwiesha in kain me become disciples. Masinge pa masimalala yurukuma. Malulangan kat fake ke kastan God. Baptize sila mo ito katena ta fahala mo ito. Nara pang fasting ito kayo nakalimi kadin ora mga na kadin on ke kun ke wala na silal nge. Na kisam kunyak na kisam onin kaksakin elsi oye yokshibe na keluti. Kan men faxing pa ko slipshela ke on sugo marshidel kun ka usigat lipshela meteki mata ko ke akketeyac ka. Nasto akketeyac lemistili pa no. Kena koslang long laon sugo koslong pe kasna wo mata ko ke on nge. Pasam kunyak nge. Na mayen ke pelsi masim la masinge metalal fung inge ananas access lalos na ke gas madaga ke uleng mata. Elosorek makin. Na masi polel nge shram lal na ke ba na ke sam nge na ke oyesi ma elos faka ke me
wala na pelan kata. Mayen kata sham kakata lutinge ke Christ. Akfashiyak yoke on maurekla na sin maita. Nabauskat me na ke me akketeyac si ma me taga na ke fasafta singe fakla. Manake wako sara inkas korek ma kosin na ke inen lem Jesus kosin sangkula na sin kat papakel. Nara me kata me pole ke takana kalimila manake wa makat sige kadinara kadine samkun nanake orek malasha kadine tala inen me Christ inen lem Jesus Christ pagat akfashi mga kaya na mayin ki katara makinin me siya na mweta na kalme pa power lalan be kakalalan pape kat me orek makun sham kungan na pa na kishbesingan inina na nash sanggulo silash magat inorela na ke nara met mam nakaywa mamitlalal fungi fact manakaywa milo sara inina na ilosinara inaw lalem Christ na pa na ngara inina malungan me Kareni nara fakla kilta sin met coronel fakla kimaingi ko fin mungo kanim kakatay na makosar ara manakaywa ki wala na langkat pangen me oyesima irsham kun yok na siya nara polil sigin akkalemi kadin sangkulo anaki akkalemi ngan mayen sangkulo singan elusibe miste si bal fakla miste si Christ el esi inkulkat kisulela lash nakima makatara nara makatakkalemi ongekun aro kadin kain esam kun la inen lem Jesus Christ pa kadakfashi mga keo nara Paing ataka yok naki ngakumin falayak moul mata singe eliye naki malshamram kun naki me moul bakotin kalang insepasisel mongfushesh mateng kainin o yana kaywa ma alefushesh kadin fakla moul ke kunya alena me alena upe tashakta si pangas pesira katmet fakaka inenentaka uisham kun mga akyokin masemlain kat katin wipeon in sangkulo kisben bangsilan kat asapal mapolin kan samsam kun mga nasin church Colossi sa te ekle na ki mga kum inenapaki me ngakumenenain kikakat system ol mata siya kapasyang nasin Christ Engan amol sasisi katashke nara onin sangkulos ko Paing katramtram ke kadin sangkulo ke Sam onin kaksaklash Lamalap le Mr. Liban pangakasya mga kanikasya ka mavlok na room kipesing Good. Kulo malap ke akketeyac wo pangen kuno kon luma kat fin shat na ken taka we met na ke walash Kosrae na kyoki me from nochi mark leke ya na ke me alu shi be flocken yak taka ke mari chike shen ri che fashion ne na ke Sunday school one ko ni ke alu ne dawian taka ke shwa sapta tolu foshi na ke on court we sapta foshi na ke singal tolu extra sapta tolu foshi na ke on court ipsi me da pangen na singal na ke singal tolu ipsi akluwa na goslong akketeyac sham tol ngol ataga na ke Colossians sapta tolu foshi na luna ke singal ikor tigin treskel fana akketeyac kada lieta na team suko masam kun yok ngen pa bako den yok wan ka ma to kalle kalam ke liti she ka ya swi be sham suko sham tol ngol we me
Colossians chapter 2. Back then, she entered a force, sing a luon. Molkin back then, Kalang, in she position, Mungfucher and Mutang. And I just we kaksakin God la Shulaya Cladari, Mashiman and Shalana Geshen Rio, Katushi, relevant to Sham Tolmo Nege me. Esra Saptatolu, Ushe Colossians Saptatolu, for single Luna Geshen, Kosnake Esra Saptatolu. Tana mercy lan God, back then yok lan God, el endurance la, el wanalen me, Ochna Roshin Bell Nageo. To much mine in the force care about going to anytime according to his will. Watching by Nagarin a little lela. Why not go get again subtotally get closing and get ring at Akmuliak with Jesus Christ getting she and Amasiash in Gashaw where Jesus is. Getting the lordship Manage one in Gashaw. Focus large about where Jesus is sitting. Nakatingan focus na kemasing and nikin nakadisus like a aquaklan kat pangon singan. Isusle kengan kat. Na oye si fan na mga ko may kapasnan ka sa opan kat isus like kengan kat. Proy na sin kat talen Paing kat through his living word. Pangan foundation si mga masket. Genesis na Revelation. They aquaklan mwet, they fashion lan mwet, or inspired word of God. Pangan compass silash pangan me mas may nagadin right makinin Paing kat ke fell lost si machis lakkalam yung siya daga katang la ke mi siya mo yaklal aragat true kaksakin God kat pagoten lan God lang si kaw lan God fa ko ya mataga ke akoklan God true kat the Holy Spirit in God kay simatalal fungiyo pasang tol ka loss pakalam na ke loss si felang ngon lan me fakulan ngon lan kading God patol loss si kalash kengin okay kadash ke kalim si ngay lang si mata ko make ke fakulan ngon ngan na sangawi love singan a copy love singan brings everything in perfect unity. Even pay kadash ke issues na ke define love ka define me triune God singa ke kat the Holy Spirit even pay ngon kat paiyak na God kaya always ready to forgive and love when pangan o yes lan kat mal likiyac ke metigil orala inga sa fela na lang si God na napnas na si star pangan nature lan God na kaya issues te ke ngon lan God the third person of the triune God we should already love and forgive. Mas mayokshibay made lungs. In all we bring everything in perfect unity. Kosrae pafela. So we need to start right here in this group makadash kenge. Kat lungs sin siye kat fakak lungs sin na sin metlash na gayo. Kosrae, they get Jerusalem larger, fast toward the end of the world. Pangan makunesha. Ang afat na bay, when na chije lakkalimike orekma, sapta siya mit. Mwet sap nga nindes omligen Jerusalem. Ne kenadalis may sangsing. Amne alla ash may kulacnsap ingena, somligi Jerusalem and some toward the end where they're not being equipped with God the Holy Spirit. We need to go back to the Jerusalem. Searching God, one God in Iliak nine God, check, in being equipped by the Holy Spirit. When if you got equipped by the Holy Spirit, long sing automatic in the we. That's part of the package. Long sing on, matang mumfresh kalang or mawu aru position chifan lemfe. It's all compacted nage. Oye si ma promise siya kinasin matlagfing na kayo. Kadat tim tashishi, kadat tim buiwi na pel, kadat tis
point fingers to others kada taga bro na sin God namnas si sakluk ke makuluk lasha ku flok kat na ke mapayelom usi lang si kagulomin uskat when na bro sila David ngan when on in kaksakin mar ke mit Christian Colossians ka church Colossians ngan kat ma si fan kat isyusyang na ke ngon si fan bangan kat it's not a the organization je bagadashkan. The organization, it's a living organism. When make katman medal. The organization, the man-made organization, bang kesh been got no fun na issues like a one God. Katarela man on body of Christ sing that but church. Matol lost sing son of Loklan lame. I true kaksakin God ke back of the Yoklan God na ke. God, we well deserve to go to hell. Rome sapton got first long told you, wages of sin is dead. Rome told you, long told you, got enough one. We all come short of the glory. We all have sinned and come short of the glory of God. When in the place she was saying Jesus Christ again. Kapashlum narun Jesus Christ is the way to salvation. Like a more bad. Now while you're there, let's all pray. Pray, let's in Kosrae, own kaksakin God. And serve him. Kulacnsap God. Part of this is worship, pray, likiyac from Larson, and let's shang and sing God. Kulo malap ke aslan mat nagawa, Kulo malap ke akketeyac na wo may uskat na ke lendo to ilang silan God, kataga na ke miluti si ke Wednesday ngan, ito ka ke kulacnsap ta siya fastu na ke singalagos. Inche wo lo siya pagumuta, akketeyac God. Inche wo lo siya pagumuta, akketeyac God. Kulacnsap siya doon na ke singalagos. Pangan trampraming kalya lagang ako sila tikin ng taga akollah met nagawa ne arada pe siya proin me kalya tukun proisingan kate use un aksafela fashion class kat kulo malap ke aslan met nagawa Srui kaksakin God tikin treskal kumulo malap ke ti wowo la taga ni room finko well gulamalap kaksakin God ana fakloman kade sila uns kung nakataga na ki me puma aklenen met kan kal na kalip no kadin silbena bakulon sin met wias met las kemrala shutwe mako oslong lablan sa mga sila kin panatari ngayon nangan bain ko was na kayo matagaan kade aklen ko was metikat pakali at ganila siya ke me pray lo malap damdahil lorna Larry kita kaluman duwa ben assume Ral baba Larry may din siya wan kayo pero si Thompson klamalap kaksakin God kita kaluman be katakalen lakom wikat pingana pelbe taking ball in from Lanai strong klamalap ke katala definitely bangan na kum to kabe wikat siyang wibe met wiyashma aulan alakela Daltal be Becker from Centex Lomalap Kulo kita be Wikum Preston Lon and Dallas Stephen Ardolena
fas sipal jengan na Mr. Liban. Abis nu fas algos ngashbe madash kya wipe the galal. Dam da sibe young strom. Lamentation to the long le mekos. Klamalape dam da sibe. Aglen kom damlel Alexa George. Kita galuman kipe repent and be baptized. Klamalap. Ayepe na ki fas simam jenge kat na gawa met kuluk. Totole. Kifaklad bolan. Fin Tanya McCray from Lacey Bangen, Bain Kumbek, Lomalap, Gumshak Nash, Lacey Washington. Tamdelane, Haniken Glamalap kita Gabeloma, kaksakin God. God alena sa sakin the Galuman, we kumbed, Damdel Rina Lifai, Globeki Mifakek, Marco Shipushangain Kanakay at Kewa. The vaccine ebe mataka room. Damdel Sebi Young Strom, Anamakum Aki Usipe Meta, we come young Damlel Alexa George, kaksakin God. Kulo, Damdel Rina Kikas Kolang Be, in akketeyac Be, Kat Kepe Akkeyacum Magmarskian, Kulo Malap, with kulacnsap Arus Be, and I went to Eshne. Damlel Michionetli, Kulo Malap from Kona, I believe. Kulo Malap Kitagaluman. Mr. Liban Sibe, Fos Mataka, Makamin Tutkia Bange, I sound Gulagosh, Foson Gosh, and the Matmatang Nageo. Na, Machitagongan pa, Namdal Dalpe, Lamalap Peketagaluman, Kilen Sasi si Bengatosyon, Sibe Fosa Patagang Exudasia, Singalon Gosh, Mr. Liban, Kulo take note ke, Klamalap. Kadindutut Peke, Norson Nena, to open assume, Wadin Kalan Gewa, Siawan, Namdal Kenya Charlie Klomalap ke, the Gabelom, Belnagewa, Kadakilin Pe, Wikumyang, Naimel, Babayu, kaksakin God, Pinjakin mo Managewa, Tukun Floklo was Sacramento on. Namdal Asmalin J, Wope, kaksakin God, Ilchakulat Lena. Damdal Melin Bruce, Petigin Bruce, Pain ko Uspek, Loki, Tagalawasan. Akolin kong Damdal Srui Ita, kaksakin God. Klomalap, kita Gabeloman, Pain kong Wimitin Siawan, Akolin kong, Tiginis Sepe Ufer, Guam siya testonikal Megos was tungod bangan, Mr. Lipan, Timbahin kayo ngayon, Klomalap, Malap ke Washington. Aw, na, Amen Megare Prem, Amen Lanay Bangay ba Line is strong. Lanay strong, Klomalap. Falling Patagongan. Alright. Klomalap kita kalawasan. Alin na wata kalawasan. From Talis, and Tamlin Stephen R. Tolenne. Yeah. Tolenne, Klomalap. Tigin na kilala nga lefos kita pelo ki. Masinga. Klomalap. Tamday sipi. Klomalap from Honolulu. Kloke makalemian. Wipe. Nakaluman tamday pledge. Honolulu Bang, okay. Sepe Lani Lise Magena, Inkum ko benakalimila kumasyo ye, Engan bewin buyata ke, Ayape CNR Siglava, Main Kuos, Bewa, Esyawan, and yang adero to Guam, Bangan. Guam, Afatatamanua, Glomalapke, Aran, Elape, Mr. Talentsuin tabi Guam med, Bangan, BJ, Bangan. El Ruby. El Ruby, na Sentex, dalbe Wilbecker, Ayape Federal Way. Elanin tayo nemit. Yeah. Elanin. Kamta tayo nemit. Then name, man. Okay. Good. Never low, man. Never love Pastor Bennett. Ay, klamalap kaya kalimian. Tambe klenta, pain ko, ayape na rol tamlel, etwin. Nesha bay pun bangan. Nesha bay twin. Okay. Na, ela pa,
tingin siya mga force ke last name la kel Tolin ne. tituloy na maglamalap Mutanjalan pa tolin ne. Tolin na. meet Aw. wala ka pangon kung kaipsingan tamdal pet glamalap ke kaskalang inakay kat pekewa na tamdal kenye Charlie glamalap mang belas na sinsiyawan kaywa ba't si matakal giyemit po siya ngay pa neighbor sila sa Shabern si Pepako na inalifay glamalap kaksakin kat wiowos na kaywa ke kusis na pelosin kain supporsak may faklawos nga si was pe mausi fos nga ala na kasikat main katagain alututi o sa indem lausa baneng masi mayok sipeo bakadin utayla ke kastan gat nga ukakata ke kastan gat na pesi masingan sikiyac ala na kalem me mamakat samsam ken bienga finike dara silal pol na sin mit Colossians nga kate wipe Engan indaga keltutan nga nakisiyam tol ngol sa kumalim sili ba nila katayan na siya narakat finan ka na ke me kapa si mataga kelti si front load si mataga ke mandea kasing nisan fact mo praise God kaksakin God for his enduring mercy Mr. Liban me faklum ke mercy dan God Kada ko flan sige mercy. Lala na pa mercy lan kat na si kom. Pakotin pakotin Pati ko ke Colossians chapter 2 first single do falling. Pakotin singan that's just long shit. Pakotin lan na siya nga. Temat fasikle panangan nature lan kat. Na art na metiki is creation. Naro gas keyword chigo makalamia being a omniscient in it managawa. El night tari la ene and arching getting molds correctly. Now piecemeal ki takana si come in progressive ways katin li or malankata. El it of time mafon la singa got when got finite got limited right taka kais kata usi puzzle singa katin di. Now, we need to get there in that crown, in that time frame. The only way we can get back to Abraham time, one man got in Arshing got in flocking the way. You cannot do it on your own. Some near a libre mokadeta, Machikagepe. One man got by the news got the naked time frame singing. Now, the inclusive Nakamachin, Pacotin by Leushe Nashish. Kes benen lang sikat lausla katindi na pa na me ako fagalan mal to kana ke likiyac redemptive salvation work sikat ka if in chaction nga kumni ali siyam tol ngol na ke malal David purchase ipshinga na lela chisel the misha in that same area in kanal sta chetan si marsham from kinyak ke sapta longol siya singan may uncha wana na asin panangan may lang si pat David elosyangan akalim yung mercy siyangan pakotin siyangan natagal na may lutut siya lumi kaya na so yeah ikash ma itnyaw balit kors menap na siya machingan itnyaw balit kors na if got some revelation lang tagay ke creation tagay ke fakya saptalong luak siya fiyan papal siyangan na kumeli eas it gospel it nyawul si may nakatin sumalle ngon man katin kas katin diela wave after wave dispensation after dispensation sholayak it gospel it nyawul si ngan there's period equates na kamasingan katin kalam kalapal taga fat na sila matamalututal ka apostles ngan pelegas ko napnas ikospelit what I'm saying is it's sholayak te beken nempo pakotin singan mercy singan kating kalam gala te accident si pagadak el pakotin it's embedded na ke kaslan god pataga ikos singan complete Jesus Christ it nyol singan el sholayak te na ke mesikan tasanong ye akit nyol
which consists of 7 years of tribulation, makalamia ketenil. Tagashalaya ke fekyak. Pangit ako din yoksing. Elin pedet na ke kaslan God. Na Jesus magana ba on seal, kain on seal ye korsingen. According to fekyak. Na may korspel no singen, kung ano naman the papa ng Jesus Christ bang sal la ke nempang. Fekyak ke topology ke me prefigure ke Old Testament ngayon magaya na pa samprap ganyan. Insang kapuk mercy siya kung akal mesya. De mo partial layok na kikas mo lang. Nagkasa pa me hekla mo pa Jesus. Sal na kato bakit liyan tigin inu siya kaya kat kasi gulo mala. Maglamalap ke me umfak kikato yan salsi ngayon na mangalapan pa ko tayo kat na siya mol sima edvinjak na siya ngayon. Takala siya kataka yok na kadinikas malutut nga naging masimala sikla siya man ye. Papa kataon makat me lip sila nga nagi eschatology nagi end time mamamasingan pa me pwede nga siye shibelas makataga we faka kastan gata kishbin katke shamsham kun masi Tesalonika ako singal doon ke singalay ko shamsham kun yok ala yok akutlash nagi kasi mata shakta enen na sense of urgency siya nagi akut chilash nagi manasya flashing na nagi akalimia pwede nga ale ke encourage yakay ko was masima yoki mga kunayaka pa. We come to Christ just as we are. Come as you are. Katikain perfect ka na rin Christ. Kadinanda ka ilan me. Araw ko sa agrikla line cut. Akalimi mercy sila lang si sila nga. Naramalutut ke wik singa naging akalimi. Kapa singa pa praise God, kaksakin God. Ki me pakoten lalwangan sa fly alin na aspel na kewa nara limistili pa nila ka samsam kin na ke Engan taka wili tu dang singe pangagada praise man and reclare na baka pabe ka daskenge na ipsilak mga taga ken samsam kin mapolel samsam kin insang kampadi duti sa tama epen kata na kin falfalin misya nagiatnan ka nga come as you are ngate bilesha wala Matiena. Das kemot kalila kung vinci siyang nag-ilafin leon sa ko. Leon sa ko nga etena. Ilya ke wallo man. Masima yoko pa. Katino kya katagi kastan kat. Kaalo na singkat ke nga ne paye. In mo fruits of the spirit kain kalem ke me mo lash kasi. Nakimangan na stari katita ke na may mas makachamam ke fruits of the spirit nga tema kat kan siya na rela ma kat papelis yung yan kat na pa nga ba or enen na righteous living siya gadash ke finash mit fak makat kan ra makuluk nga ngene lasak panan siya ke sinatakrin bangen kadin na ka auliyak kadin na ka me Taka nagimapay si wasan ka tiyak kalimya kipapal nata siya nakadina na let decipher akbuye in mga tipan na matbuya siya naki Matal. umak madal kumsam ke ay siya unkor was kastolusi bangan Postol alad we fakyak fakyak alkos. algos na pakum daga samsam kin naki ingan tapok lagi sinsiyak silak mga siya kya katalu gospel daga na Kosrae yes aksyo kangal itkos pamsingin 174. 174 asam na sin metsi na pange siyan mga liye taga Kosrae me elmal siya kalen lakatamet lash nge wot la nielan ma sila silangon da gospel singe megatarokeo what are we doing with it yaksyo git la push epoko fakke ma
Tantingal pasingal mamuna fast bang measure When to book machingan ke kaslan kat wana kum ditia ti interest kal. Siya kon singal siya tolingo. Vasta met auch. Namnas kan riti. Vasta met. Paing en superior met pas in maslos mas ya manas. Ya kata mi siya tar. Kumbuan na kyo. Nasike really no chronicles it koshing alagos. Lu chronicle course. Singala course. Ako me findiao liak, me sikiak. Pangan. 7:14 namna sipel chilox. Lu chronicle it course singala course akalam yang los fin pro na si ke aulia e fola liki makulu milos aro. Nga fal long los in kasao me. En dan apnas na shelos. E si feedback kuye en shelos. Wangin le lime Kosrae. Wangin le kashpenen lasha. Katsivena venen katashwe katorek mapatla bagit lasha. Kadinan flok na rin God. Gospel zinge matakan si mo na fast na siya. Anakadin mo, the struggle is real. Napanangarakat inanakadin me wange akuye anaking akalamye takala siya katakain point mangain kan kasyakat kayo. Alam istulipan nga me asap lagi samsamo Fashion mate tigin. de tay kali at kanila siya Kulo malap. fakat kali ki unsuguma me ko wow. National tamtal si Western Catechos Yemen eltago. Lumalap kita kan be. Ispelay ngakalim ba? Namdal keti lumalap long belash rin siya wan kayo. Kulo. Ay nga mo pange kadakalin ko usta kayo kaksakin kat. Ay kali ki proy katfa me fashidik nakbas kuya. Kat kilo malap to sim kat papa. Long silom na siya sa katakalin. Ki malutiwo walong makadaiskilan singi. Yok liki na kayo am sa pamawin ko lang si fanan na tuminda kami siya cash. Ki fashion di klasya kat siyak na siyak ki kasalom. Inti tuwi. In kasya kat na kayo. We met wiyash mamta. In benasyola. Yok shala. Met lash mamta peke manas lagi mano. Kalye mano los akkelos. Kesta mo dan in fielos in syukum. In liya mwen kasakir klom. Kom fakla kom likiyac kasi nga yoros metigim soeka. Tikat kadin mol oy yirum kadin kanorek makin. Kat papa kat proebeke metlash mamda bain kaul kelbos kakat si vena malipise makluklash nakmanas talalasinin kostigikat. Kat siaksum silba nakalwani in kasha met kolas nakewa inara akollah in tu finkas kapelang ng gaslong. In makatenam finmet makatkola akadin kain akilen enenalalosa. Kinem kat papa katakola in fashion kipel singe anang kat ngishe kumin losyan vulwas kinuktukin meunlom sa paikatle. Kinem wala dun Jesus Christ katlalfungi. Amen.